Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da vratite Nokiju na fabričko podešavanje. Ovo je malo starija Nokia kao što vidite, starija verzija. Ovako, znači idemo u podešavanje. Idemo, znači skroz na kraj, vratite na fabričko podešavanje kao što vidite, tako piše. Idemo tu i sad vi birate da li je sve ili samo podešavanje. Kao što vidite, baterija prvo treba biti puna. Kod nas se trenutno puni. U slučaju da je vaša već puna, znači vratite ga na fabrički i to je to. Nadam se da će nekom pomoći ko ima stariju verziju telefona. U sljedećem snimku ću vam pokazati sa novim Androidom. Hvala.